Ngango mukhothe hoba usongo tendeliwa uri ujiwe zwifanyiso zwa muhumbulelwa sa izwi hoba usathu khunyeledzwa zwo khwaṱhisa vhuṱanzi ha u ṱalusa muhumbulelwa. At this stage, the state will request a postponement in terms of section 50 subsection 6 for a 7-day postponement, your worship, to obtain the accuser's bail information as well as to verify his address, your worship. During that 7-day period, the investigating officers are before court, your worship. The identity parade will also be held during the 7-day postponement, your worship. Voramlayo wa mbuso vako tahisa uri bulayo ili livonala sa bulayo lila valo to dzudzanyiwa. Afa ndioni hechiwo icho cha bvelela hone. Chimwe zwitumbu cho wanala murahu ha munango uyu. Khonani na bashumisani bari bachiwa kha madzwa vhukuma nga chiwo ichi. Ule time basohlole ba bonala. Yes, ne re le worried ka bona. Yeah. So this thing came to identity like refit like down because no are sa khona like resebetse because like re dula re tshwile because like are o tla re bitsetsang batho ba bang. Vhashumi vha rengisa mivhili vha tshimiswa tshibidzo sonke vha khou sumba mbuso wa Afrika Tshipembe nga minwe kha chiwo ichi hune vhari mabulayo aya ndi masiandoitwa a zwine muvhuso wa khou landula u vhea mulayoni zwa nḓowetshumo iyi ya u rengisa mivhili. After the identification of bodies yesterday, then we went with some of the sex workers to the police so that they can also go to the crime scene, because there are also those who survived, like they've got scars to say this particular man did this, you see this scar, this particular man. So we will also say we are encouraging them to say, come forth, bring your stories, we believe in you. Vhutshitshisi ha mbuso NPA vhokhwasedza uri muhumbulelwa no vhuya vulelwa mulandu wa u tshipa phanḓa musi chiwo ichi tshi sathu bvelela. Yes, we received information that he was charged in 2021 with a rape of a female person, and further information received was that that case has since been withdrawn. But as the National Prosecuting Authority, we then instructed the investigating officer to follow up that information so that we then have confirmation of the status of the case. Mulandu uyu khou lavhelelwa u ḓo thetsheleswa hafhu nga ḽa fumi-malo ḽa uno ṅwedzi.